دما خوش ببینرین هجا ایرو 23 جوتمه 2023 روزان روزا دوشمه بویا رو گشتن هری سری که هری بالکش یل سرانسری جهان رودانه مجاره کردن حول بدن دنوا 20 دقیقه چین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کردن دما خوش ببینرین هجا روشا لغزای روزا و سرکیه ده جهانی ده اف 17 روزن شرکت جوار دنابرا حماس و هر وها ایریشین اسرائیلی یعنی سر غزه بیکتین ده وقتا که کوب پرسا گلوبی اف ایریش در بازی ولاتا کردن ببه شوی دن جاره کردن ایدی ارتشا اسرائیلی بدجواری هم غزه و هم جی لبنان دا بر توپان و ایریشین آسمانی پیک آنی لعالیه کردن سرکوزیر اسرائیلی بنیامین نتانیاهو جی کابینه خواه شهر کومی سر هفکر فرمانداریا اسرائیل جی دبیجه اپراسیون لشکری یا بجاهیا کو ور دست بیکرین هری کیم بوی سه مهام دوام بکه. جه ساعتین دست بیکا روژه را اسرائیل جاره کدن دست بیریشال سر غزایی کرد. ارتش اسرائیل راگهاند کو وان 320 خالین حماسه دانه. هات راگهاندن کو دیریش ده هر کم 6 کس هاتنه کشتن. بردفکی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری جی دیار کرد کو هینا 222 دیل دست حماسه دانه. رایدارین تندرستیین لغزای راگهاندن کو ده بمباران اسرائیلیا 2 هفته ده بتری 4741 کس مرن. سروگزیر اسرائیلی بنجامین نتانیاهو جبونر خاندانا آلوزیا کو زیده دبه جوینک جی جنرالن پایا بلند و کابینه شر لدار خست. وزارت تندرستی یا فلسطینی راگهاند کو دیریشال سر کامپا پنابران یالنیز رام الله آ شریعه روجاوا ده دو کس هاتنه کشتن. تحت القصف ومن بين الدمار وشردوا للمكان هذا قالوا ان احنا هان امنين. بالافرین اسرائیل لبنان جی ایریشی دشانین حزبالله کرد. تیدا کرن کو وانشانیان آماده کارین آویتنا موشکان بوالیه اسرائیل دکرد. ارتشا اسرائیل هر وها راگهاند کو بارگه و خلک چاودیری جی دناو ده لهدفین دنین حزبالله هاتنه خستند. حزبالله ده داخویانی خواده دیار کرد کو چکتارکی وان هاتیه کشتند. اسرائیل جبو اپراسیونا بجایا کو آرمانجاوی هلوشاندنا حماسه تانک و لشکر در دورا غزای کول کریه. وزیر پاراستنی امریکای لویل دیوستین گفت تشتا کو ام دبینن احتمالا زیده بونا ایریشین سر لشکرین ما و گلی مین لحرمیه. We are appalled by the emerging scope of the atrocities committed by وزیر پاراستنی اسرائیل یوآف گالانت درباره اپراسیونا غزای دیار کرد کو اوی دمک نزد دست به اپراسیونا بجایی بکن و هفتشتانی زمان. כנגד אזרחי מדינת ישראל. הוא לא הבחין בין נשים וילדים. اوی اپراسیونا میا داوی آل غزای و پشتوی و حماس نمینه. دوینا بریده نزد 300,000 لشکرین یدک دناو ارتشا اسرائیل ده دست به ارکاخا گرید. کوشکاسپی دیار کرد کو کاروانین دویمین یجی 14 کامیونان پکتی شویدن دیداری رفاهی را در باس غزایی بود.
Ofîsa alîkariyên miroviyê Netewên Yekbûyî ragihand ku rêjeya alîkariyên ku heta niha gihîştina Xezayê tenê ji sadî çarê navîna rojaneya beriya şer e. Bilêv 13 rojin xeza bin dûrpêçeke şidan dîde ku alîkariya ku ji bo Xezayê têşandin Tirkiye ji bo vêyekê Yekîtiya Ewropayê hewl dide hem agîrbestê bide pêkanîn û li aliyeke din tevî vêyekê êrişên İsraîlê yên li ser herêmê dijwar dibin ev rojeva agîrbestê wê ji aliyê lîderên welatên Yekîtiya Ewropayê ve were nîqaş kirin. Li Xezaya 13 rojin ji aliyê İsraîlê ve hatiye dûrpêçkirin pêwîstiyeke zêde bi alîkariyê heye. Di dawiyê de berpirsê karûbarên derveyê Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell diyar kir ku divê alîkariyên zêdetir ji bo Xezayê bêşandin û agîrbesteke mirovî dest pê bike. Borrell banga alîkariya zêde û bilez ji bo Xezayê kir û tekez kir ku agîrbesta mirovî wê ji aliyê 27 welatên endan ve were gotûbêjkirin û got. Çend kamyonên ku ji Misrê derbasê Xezayê dibin kêmin. Borrellê ku ji bo civîna wezîrên karê derveyên Yekîtiya Ewropayê çû Lüksemburgê di daxuyaniya xwe de wiha got. Ez difikirim ku ji bo belavkirina alîkariyên mirovî naberek bû şer pêwîst dike. Li gorê Borrell ev vebijêr ku li Lüksemburgê were rojevê. Sekreterê Giştiyê Netewên Yekbûyî Antony Guterres jî di nav de wê lîderên 27 welatên Yekîtiya Ewropayê roja pênçşem û înê bicivin. Wezîrê Karê Derveyê Çekya Jan Lipavîskî diyar kir ku ji ber helwesta Hamasê dibe ku ev armanc di vê qonaxê de dijwar be. Wezîra Karê Derveya Almanyayê Annalena Baerbock got eger terora li Xezayê wiha dewam bike em ê nikaribin pêşî li karasetekê mirovî bigirin. Têkoşîna li dijî terorê girîng e. Di heman demê de divê her tiştwere kirin da ku êşên bêhempayên 2 milyon nişteceyên Xezayê sivik bigin. Dilotkeya aşteya roja şemiyê ya li Qahîreyê de Antonio Guterres got ji bo bidawîkirina kabûsê niha çalakî pêwîst e. Ez banga agîrbestekê mirovahî dikim. Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî daxuya kirin ku tenê çend kamyon dikarin ji Misrê derbasê Xezayê bibin lê xelkê Xezayê pêwîstiya wan bi gelekî alîkariyê heye. Netewên Yekbûyî daxwaz dike ku rojana 100 kamyon bigêjin 2.4 milyon xelkê li Xezayê. Berîbînerên hêja di şerê di navbera Hemas û İsraîlê de 6 welatiyên hem Ewropa û hem jî yên parzemîna Amerîkaya Bakur careke din piştevanî ya xwe ji bo İsraîlê diyar kirin. Van welatan êrişên İsraîlê yên li ser herêmê jî weke mafê parastina rawa yê İsraîlê binavkirin lê di heman demê de careke din îşaret bi rewşa sivîlan û metirsiya li ser sivîlan hate kirin. Serokên dewletên Yekbûyên Amerîka, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya û İngîlîstanê daxuyaniyeke hevpardan û careke din piştgirîdan İsraîl û mafê xweparastinê ya İsraîlê. Di binê daxuyaniya hevparde imzeya lîderên welatên navbûrî heye. Lîderên serbest berdana her du dîlên Amerîkî yên ji aliyê Hemasê ve bi keyfxweşî pêşwazî kirin û daxwaza berdana dîlên din jî hate kirin. Di daxuyaniya hevpara li ser malpera koşka spî hatî xwendin de wiha hat gotin. Rêberên piştgiriya xwe ji bo İsraîlê û mafê wê yê parastina xwe li dijî terorîzmê dubare kirin. Di heman demê de banga rêzgirtina ji qanûnê mirovî yê navdewletî
di nav de parastina sivîlan kirin. Dewletên Yekbûyên Amerîka jî di nav de 6 welatan derbarê şerê İsraîl û Hemasê de daxuyaniyeke hevpardan. Lêhîna jî ji Yekîtiya Ewropayê derbarê şer de daxuyaniyeke hevpar derneketiye. Ajansa Nûçeyan a Almanî depa diyar kir ku nakokiyên di navbera welatên Yekîtiya Ewropayê de nayên çareserkirin û beriya civîna wezîrên derve were darxistin di navbera diplomatan de cudahiyên gîling hene. İsrara partiyan li ser helwestên xwe nîşan dide ku ne hêsane ku li hev hatin pêk were. Yekîtiya Ewropayê herî dawî hefteya borî li ser daxuyaniyekî danezana hevpar li hev kirin. Di nivîsê de hat diyarkirin ku Hemas û êrişên wê yên hovane û keyfî yên li seranserê İsraîlê bi tundî hatin şermezarkirin. Her wiha hate destnîşankirin ku divê İsraîl mafê xwe yê parastinê li gorî hiqûqa navneteweyî û hiqûqa mafê mirovan ya navneteweyî bikarbîne û parastina hemû sivîlan bike. Balkêşek û qit bi hesa Banka Agirvestê ya Serokê Spanyayê Pedro Sanchez vê dawiyê kirî nehate kirin. Berek ji metirsiya serekiya şerê li Xezayê ew ku EDF şer derbazî welateke din be ji bo vê yekê li Fransa û Belçîkayê bi metirsiya êrişeke terorî pêk were ketine nava alarmê Fransa û Belçîka ragandin ku 4 zarokên ku amadekariyên êrişekê dikirin hatin girtin. Li gorî nûçeya rojnameya Le Parisien a Fransî du jê bi eslê xwe çeçen 3 zarokên 15-16 salî li Parîsê hatine girtin. Li Brükselê zarokeke din 16 salî ku xwe amedeyê êrişekê kiriye hatiye girtin. Li gorî rojnameyê zarokan biriya lîsteyên online ên radîkal tevlî bi hevre daniya û li ser înternetê lêkolîn li ser teqemeniyan kiriye. Hate destnîşankirin ku zarokan ji xwe re kiriya armanc ku polîsên li derveyê sefaretxaneyê bikujin û piştre jî wesayîtekê tije teqemeniyê biajon bi ser avahiyê de. Li bajarê Torê zarokek çek di dest de hate dîtin. Hate diyarkirin ku gefa kuştinê li Ewropiyan xwariye. Yekê din bank kiriye ku li dibistanên komkujiyê pêkirin û piştre jî biçin Sûriyê. Di encama lêpirsînên de axaftinên bi ciwanan re rêyên li ser telefonê hatine bidestxistin. Bilêjbek şerî ku di navbera Rusya û Ukraynayê de vê carî Moskow di aliyê bazirganiyê de rojên zehmet derbas dike. Moskow dixwaze vê aloziya xwe bi têkiniya xwe yên bi welatên dost re bide derbaskirin ji ber vê yekê peymanên bazirganiyê yên di navbera Rusya û Çînê de hatin xurtkirin. Hefteya derbasbûyî bi armanca tevlîbûna civîna bilind a rêbend serokê Rusyayê Vladimir Putin çû Çînê. Piştî civînê di navbera sektorên bazirganî, lojîstîk û çandiniyê yên her du welatan de rêzepeyman hatin morkirin. Ji her du aliyan nûner û rêveberên 800 şirketî beşdarê civînan bûn. Ev hevdîtin demekê wiha de pêk hat ku cîhana rojavayî ji ber êrişa li dişê Ukraynayê zextê dikin da ku ti peymanan li gel Moskoyê îmze nekin. Lê tevî hemû nerazîbûnan jî Pekinê asta bazirganiya xwe ya li gel Rusyayê zêde kir. Li gorî agahiyên Ajansa Tasî a Rusyayê peymanên di navbera her du welatan de hatine morkirin bi nirxê 25 milyar û 800 hezar dolar. Belê tenê ji ber li gorî pergala wan ya pajverotiyê tev negerî û tenê xwest mafê xwe ya azadiyê pêk bîne careke din bo êrişa polîsên exlaqî yên Îranê mîna Jîna Emînî. Em qala keça ciwan ya 16 salê armîta dikin ku niha ji ber îşkenceya ji aliyê polîsên exlaqî yên Îranê ve lê hatiye kirin li ber miriniyê. Ev dîmenê hûn dibînin roja yekê cotmehê li stasyona metro a bajarê Tehranî hate tomarkirin. Jineka 16 salî bi awayekî servekirî dixwaze li tirênê swar bibe. Bi buhaneya ku li dijî qanûnên exlaqî yên Îranê ye, polîs bi dijwarî lê didin û ji ber vê yekê ji hêşê xwe vediçe. Jina 16 salî ya bi giranî birîndar bû navê wê Armîna Gravende.
تاوی دیمن و شاهدین بوی رژی رایدارین ایرانی ادعا کرن کو پولیسان لجنا جوان ندانه. جوی روژه و آرمیتا گراوند دبه شالزگین آن نخوشخانه دل کومای دهات را گرتنه. دزگهین چپمنیین ایرانی را گهاندن کو فونسیونین میجین جنا 16 سالی به تمامی راوستیانه. افجی تیواتیا کو ایدی خلاصی و جمرنین نممکنه. 13 ایلونا 2022 دیسل تهرانی به ادعای کو قانون سرنخماندن بن پیکریه پولیسین ایرانی اشکنجه لجنا کرد جینا امینی کرنه. 16 همان مهی جینا امینی جیانا خوش دسته و اویه که بو صدم کول ایران و روشلاتی کردستان نرازی بون زیده ببینه. پاشه بدروشمیا جن جیان آزادی اویه که دناوا دمکی کرده و لگلک دورین جیهانی بلاوو. بلم دربازی پاکستانی ببین لپاکستان جی سروک بری یه ولات عمران خان ایدی سریوی دناوا بلای دیه ده ادعاگرن که عمران خان او وزیر کاری در و یه بری جبر اشکره کرنا بلگین سریین دولتی جعالی دادگه و جزاوی لی وربرین او اف جزا دماوی جی ایدی دیار دبم. لگورنو چین پاکستانی رونشتنا دوزا کو قریشی او خان دیده ده خطن دارزاندن لگرتگاه عدلیه یا رو پالکی پیک هاتیه. دادوری دادگه تایبت به فرمی سرکوزیری بری پاکستانی خان او وزیر بری در و قریشیش بر اشکنجه که اشکره کرنا سرین دولت توانبار کرد لی خان او قریشی وان سوشداریان ردیگه. دادگه رونشتنا وی به تعلقی 27 جوت مهی کرد. عمران خان ده 5 تباخی ده جعالی پولیسان و هات بو گرتن. پشتر جدادگه بریارا گرتنا درباره وی ده دابو. خانه کود ده چارچوبه دوسیا گندلیه ده دهات دارزاندن به 3 سالان جزای گرتیگه هات بو جزا کرن. لی اف بریار ده 29 تباخی ده هات تعلق کرن و بریارا تحلیه سرکوزیر بری هات بو داین. لی بلی ده 3 تباخی ده دادگر عبدالحسنات لسر داخوازا دوزگریه دما بنچاف کرنا خان درش کر. وزیر کاری دروی بری قریشش ده 19 طباقی ده لمالا خواهات گرتن و جبر همان سدمان شاندنه گرتیگه هم. بری بینرین هجام در باسی آرژانتینی ببین لآرژانتینی هلبجارتنا سروکاتی پیک خط تورا یکمین هلبجارتنا سروکاتی لگوری که دهات پایین نقدیا در باسی تورا دویمین بو لی ویجاره وزیر کار آبوری آرژانتینی وکه سپرایس ده تورا یکمین دنگین هریزی دستاند و نامزد دویمین یکو خواه هرتم وکه سرکفتی نشانده داجیم ده ریزا دویمین ده جه خواه گرد. الارژنتینی تورا یکمین هلبجارتنین سرو کۆماریە بدایە بوو. ده هلبجارتنی ده وەزیری ئابووریە وەڵێ سێرگیۆ ماسا سۆپریزێکی مەزن کرد. ماسا ده تورا یەکەم هلبجارتنا سەرۆ کۆماریە یا ئارژەنتینێ دەبوو یەکەمین. vê encamê nîşanda ku denekdêran nexweste kursiyê radestî xwe fêrmîlî bikin. Mêlî di propagandaya hilbijartinê de soz dabû ku ew ê bi tevahî polîtîkayê neteweyî biguhere. Lê mêliyê ku di rapersiyê de li pêş xuya dikir, nekarî di tora yekem a hilbijartinan de bigihêje armanca ku dixweste. Lê belê masa ku niha wezîrê aboriyê welête karî bigihêje serkeftinekî mezin. Wî bi gotinên xwe yên nermtir daxwaza wek heviya civakê dikir. Lewma karî bû bala hilbijêran bikişîne ser xwe û di tora yekem de ji sedî 37 dengan bi dest bixe. Di tora yekem ku 35 milyon denekdêr çûne ser sindoqan, mêlî karî bû ji sedî 3 dengan bigire. Lê ji ber ku yekî ji namzedan nekarî benda ji sedî 45 dengan derbas bike wê hilbijartin carekê din were li darxistin. Çavliye ku hilbijartin tora duyemîn di dawiya meha mijdarê de were li darxistin.
نامزدên ku tevlî hilbijartinan dibin li ser başkirina rewşa aboriya welatê pesnê xwe didin. Ji ber ku di nava 20 salên dawê de welêtên nava krîzekî aborî de ye. Herûha asta bêkariya ciwanan jî rewşa li welêtê xirabtir kiriye. Lewma hilbijêr bihêviya başbûna rewşa welêtê diçin ser sindoqan. نوچین me bi dawî bûn her şad û bextewar bin.